Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai vekule June ni somni le pakhat sang ni somni pali ania thu thar sang kan ngai thado na saka engresian tamu khwa a India le Myanmar ram ri kan na leibula June ni som pariat khan Myanmar mei chedor kai te India Assam Rifle ten an khwai khem ni in an tar lam tamu khwa atanga jing ma taka more kholama chome zuara kal mei chia som te chu Assam Rifle ten ram ri leibul Myanmar lama chukla in an khwai khem an tia tamu khwa a mei chia te hian more khwa a chome an zuar thina Assam Rifle ten ram riban number som sari paruk le som sari pasari in kara le Myanmar lama an cheka an serte molin an hol saka an vuatin an mai vaya mi pakhat chuan Zalen media hi hrilani hemi chungchang a hian Zalen media in more khua thalai pol HTC te zona changin an vonge ya an malte duka chin mei chia pakhat chuan ka ombor te an khoi tin a soi mei chia an khoi khema wangin hrem turin KWHR wa kan report tin committee jinga mi pakhat chuan a soi India le Myanmar ram ri more le a chevela hian Manipur thunei tu ten ram ri veng tu BSF sipai anda thua kuki le CSO polte anom bok kani Manipur Governor Anusia ukile Assam Rifle South Inspector General Major General Rafrup Singh chuan ni lai ni khan boina chua tharna mun ziribam din mun chungchang an soidona IG Singh chuan Assam nena anram ria ven himna kalpui ani dante Governor hi hilani Governor hian Assam Rifle IG chu ziribam mi puite pui an ngai na pui turin na cha thil du omlo dang a thlen to lo nan ven himna ti khau le zual turin a cha bokani uki hian pathian ni khan New Delhi ya President Home Minister le Finance Minister te muin an state chung din mun hril fiain sarkar lai pui chu pui turin angen ngal bokani uki hian tharum thona are theinan bala turin sarkar lai pui chu nge na hei ba ka hian nam pahni inkara in hir ngona om chu ti re thuai ngai ti in state chunga in rem na le muan na tluan tlinga om theinan bala turin angen bokani Assam Rifle IG Singh hian Governor nena ziribam boina chungchanga ma an lakdan a ril fia boruak ral muang zo kom theinan thei top an chua mek thua soi barak le ziri luidunga ngor le zuala petrol ani ti Singh chuan soin poi khoina thlen la omna mun te chu an veng uluk zual bik ti a soi boka karliam ta in rin ni khan Assam Rifle le Manipur IO police officer te chuan ziribam boina chungchang hin soi howa malak dhan tur an lo rel ho to bokani Aam Aadmi Party AAP National Convener le Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chu nimina achungchang ngai to tu trial court chuan Delhi liquor policy scam thu boya belin na chua ma se trial court thutluk na chuan tihar zela thlen man lawa wangin voin hian zela tanga achua man arinom Kejriwal ukil te chuan Kejriwal thu boi siam saktu Enforcement Directorate ED chuan Kejriwal laka zela khung zel turin thutling evidence an nei lawani antia ED chuan voin hian Delhi High Court trial court thutluk na khinlet na appeal an thelu dona Kejriwal ukil te chuan Delhi Court chuan ED in Kejriwal an pu na thu boi pumpui entire case chu he thu boya pu te pu an ni na phatsana Kejriwal pu tu lama tang te thu soya tang vekin ani antia ED in bel phalsak na court sang zoka an khinlet na hunatan bela Kejriwal lak chu na tura thilti ngai ti nana darkar somli pariat chung hun peturin Kejriwal bela lak chu hun ti khotlai sak tura an dil na chu trial court chuan a phalsak lawani Kejriwal ukil te chuan hetianga Kejriwal pu let tu te chu an dik lawani tia in puang fel vek to te vek kan nia chuwangin mithiang hlim an ni lo an tia ming hiaw na nei an ni ba ka man to le bela chua tiam sak te le ngai dam na pek tiam an ni awanga approval lama tangta an ni in an langani atia hetianga ukil ten an soi nuwa hian
ni zan dariat khan ko chuan Kejriwal chu bela chua aphal sakta ni chung approval ten Kejriwal an pu na tham na cheng vai bel cheza ala ti chu apetu nia an pu South Group atanga local ani ti chu fin fiana omlova idi te chuan South Group chu Telangana atanga Delhi a zuzor phalna liquor license nei tuma be conspire tu nia an pu te an ni trial court just chuan Kejriwal bel nan personal bond cheng noi khata bituka bela achu anuin Kejriwal chuan athu buai chuya ti bala turani lova thu hretu te a hne turani lo a influence turani lo ati bok kotin amamo kuna pianga a in lananga thu buai chuina a tho pui turani ati bok Kejriwal chu kumin March ni somni pakhat khan kumsang ni somni pakhat le sang ni somni pahia Delhi liquor policy duan laya poisa ti chingpen money laundering case a puna idi hianan mana Delhi liquor policy chu annuwa Delhi Lieutenant Governor thu in ti to pania idi chuan cheng vai bel cheza Kejriwal na la nia an pu chu Goa Assembly thanna khan AAP chuan campaign nalan bang tin nan pu ani Kejriwal le AAP chuan atira tangin sarkar lai pui chu idi te thu buai phua chop siama F2 te ti buaya an pu ani Kejriwal chu Lok Sabha in than ma khan bel lai lokin Supreme Court in achua June ni hi khan jail chunga alut le ani thu thar da ngai thang United Nation Right Chief Volker Turk chuan ni lai ni khan Israel chuan Indodan kalin bom lian heavy bom mangin Gaza Strip mi hring bit na lai a beina voi ruk lai a mang atia hemi awang hian Palestine zani som pariat chu ai po chuan an la tam mai thei an thia mi hring chen na in school market le refugee camp beinan Israel hian bom pound sang ni arit a mang ni arin hlelani ati OHCHR office chief Ajit Shanghai point Hamas sovin Israel an bei po hi pomzam thei rual ani lova ma se Israel in mi ati hlum le Palestinian ho mi ti hlum khai khin chuan Palestinian ho ti hlum chu atlem zok le ani ati bok Israel foreign minister Israel kat chuan Israel chuan Hezbollah do full scale war tura thutluk na asiam fel trap thua soya heti lai hian Lebanon firfiak pol Hezbollah ho tu pa Hassan Nasrallah chuan ral thuam thar an nei ti soin Israel nen anin kara indona achua kani poin Israel ram chunga mun poimo an kap thei don niin nimin khana soyani Hassan chuan tuna chuan ral thuam thar kan nei to ma se enge ani ero ka soilo wanga tia an ral thuam thar chu indo tura thutluk na an siamani chuan ral matong ten an mang don ni na soibok Lebanon in khwar Hezbollah le Israel hi ramria thaenya mosat anin kap to a US palai chuan borua ka zia om theinan tun nai khan Lebanon thunei tu te po alo kom to ani Hezbollah chief Hassan hian kumsang ni somni pakhata sipai nuai khat an nei chu tuna apung to ti asoya an thian tharam tele firfiak pol dang te chuan Hezbollah sipaya tran an tum renga an lo nar zok ni na soibok tholeni khan Israel khopui pakhat Haifa khochunga Hezbollah drone athok kwalai video anti chuak boka Hassan chuan hetiang thalak dang hi an la nei nual ti asoi bokani Israel sipai ho tu Lieutenant General Herzi Halevi chuan Hezbollah in anral thuam nei an Poland chuan kheto ti soin hemidang tur hian an inven na nei chu thato kani tia Heveli chuan an mel ma ta chuan Israel sipai chakna chu tlem chawan hriani tin atul huna chuan Israel sipai chakna tak chu an la hemai don ani ti na soi ve bok Gaza Strip Israel ne na indo mek Palestinian firfiak pol Hamas thurwal pui Hezbollah hian Hamas an thop na lan tirin Israel marlam an lo be ve rengani Israel in Rafah khopuya be nuwa phei chuan ngor zokin Israel hi drone le missile mangin an be zuyani Israel marlama Hezbollah te be na wang hian Israel sipai som paruk le civil mi som pakhat an thi to a heti lai hian Israel sipai ten an be let na Lebanon a hian mi zali chuang an thi to boka an zinga atam ber hi Hezbollah mi le sa an ni lai ni khan Hezbollah leader Said Hassan
Nasrallah chuan chan mumal omloin Israelin Lebanese militia full scale abe ngot na chan tur omlo Cyprus sarkarin Hezbollah be nana Israel sarkar hi Aram airport le longchol na amantir ngat chuan Cyprus chu indona atel to don ti na aniyang an target ani theani ti na pawani Israel le Cyprusian an ram pani defense lama tho dun na tura in rem nan neya chumi ang chuan an ram pani te hian sipai joint exercise ni thum bo tur tho tan nia tang khan an nei mek ani US chuan Hezbollah ne na Israel be pui thak na chu a thop don ti signal an pe ve nga la Gaza indona chungchanga lungoi lo na asang chhozela buaina apun lun zel dona ang tahle Israel apiang US official le President Joe Biden advisor Amos Hochstein chuan Nimin Khan capital of Beirut high level meeting nei na Lebanon official senior tenhena Israel an thop don ti akhil nein nan soya Hezbollah force engpo litani lui kamatang norlet le tumna nein Southern Lebanon limit invasion kalpuya nei chuan US angoi mai don lawati Hochstein chuan invasion hi karnga chungin tran ani anbei sei thuwa soibok Hezbollah in Israel marlam beina anti top lo chuan diplomatic option apom lo chuan Israel operation chu United States le allies te chuan an thop don ti soibok ani Hezbollah lam hian Israel in Gaza in dona anti top ma chu US Israel tanen in ka hai nei turin en in biak nama ne an du lo thuin an lo chang to ani North Korea to azin Russia President Vladimir Putin chuan North Korea ram ho tu Kim Jong Un tan Russia siam luxury limousine auras sinat apea hei hi official presidential car ani boka meeting an nei zo a test drive po an nei ngalani Putin hian kum in February thla khan Kim hi auras limousine hi lo peto boka ti hian Kim hian pahni anei ta ni auras hi version pathum standard senat long le senat limousine te a oma auras a hian ADAS emergency braking system emergency call support 8 mode back LED light wireless phone charger le wifi te an vekani Kim apek hi eng version tak nge ti ero soi chian alani lo thung North Korea ko pui piang yang a meeting aneya Putin le Kim hian ram pahni ten economic le military lama an tho dun na huang zau na tur in rem na an ziak le a hei ba ka hian nuclear energy space exploration food and energy security lama tho dun na tur po an ziak bok Putin a hian North Korea atlo nuwa ni hi cham turin ni lai ni khan Vietnam apan le a Russian President Vladimir Putin chuan Vietnamese capital Hanoi lutin East Asia tour aneya ram pahni atlo na chia ani bokani United States chuan Putin jin chu soi selin Ukraine aruna platform an la pezel ti ina soya Hanoi US embassy chuan President Putin Vietnam tlo hi soi sel halin engram ma in Putin hi indona akal puimek a choi lar na tur rem chang le rong taka a chet na chung changa a in soi thiam thei na tur rem chang an petura ni lo ati heti lai hian Vietnam President thar tolam le Communist Party General Secretary Phu Trong chuan President Putin hi lom takin nan lo dong songa Putin chuan President lam hne na Vietnam ne na in lai chin na tha le chak tak siam chu angai poi mo berzinga atel ti akhilani Vietnam chuan Europe le US ne na inzom na tha siam atum mek lain Russia ne na tun ma atanga inzom na an nei chu ala hlut le thungani anoi political quarter badin tia chuan metar nga asang Lenin lim chu ala renga apian cham kumtinin senior Vietnamese official ta chuan pangpar da in milim chu zana chipai an buk thina Lenin lim hi Soviet Union in an pek ani Vietnam le Russia inzom na hi ngat tak kumsom tam kalta in tran dai to khani in kumsang khat le zakwa somnga chawa North Vietnam Communist State piantira Soviet Union in diplomatic le economic support apeka tang dai to in tran ani Vietnam chuan ram pahni in lai chin na chu
rin omna le lom na ti in na soi hiala Vietnam chuan kumsang khazakwa somsari pariat khan Cambodia runin Khmer Rouge regime an pai thla a China le khothang ram ten kom serin khata khan Soviet puina a thuk takin na in ngatani Vietnamese kum upato tak tuna Communist Party Secretary General Phu Trong ang te hi Russia a lekha zira tongpo zir anni tun naya Vietnam economy chu khovel huap po a economy thang duang berpol ni mekin chuti lain Russia ero China Asia US le Europe laka atlan hiam hle thunga Vietnam hian Russian siam military equipment tam tak lamangin South China Sea Oil siak chua po Russian Oil Company tenen an la thok kho zelani Ukraine run chuan Vietnam chu diplomatic challenge asiam saka ma se tun thlengin thatakin alakal pui theithung United Nations Russia dem na lamchi reng resolution ala hai zela chuti rualin Ukraine nen po inzom na thanein Kiev nena tranpui na po pe ani Soviet era a khan legacy thuk tak nein Vietnamese sangtam tak ta chu Ukraine le khazir to anni bokani Vietnam chuan foreign policy a kalpuya alliance zombie nei lovin tu tenen po inzom na tha an siama chu communist party leadership te chuan bamboo diplomacy tia soin thobik nei lova thichem ang zela thek an kalpui ani Vietnam chuan hunrei tak indona anei pui US nen po inzom na thatak siam bokin chu mai baka a then om China nen po inzom na tha an nei thobok US chuan Putinan Vietnam a tlo chu soi selin khovelin komser atumna ngai saklo na anga a soi chungin abara khai lem lo Russia nena in lai chin na hunrei tak an nei to baka Ukraine bi ka po Vietnam chuan a tranzok an ni thawani Asia ramdanga po Ukraine indona chuan tran lam nei tir ati harsat na oma Thailand anga te po history thirin US nena inzom le Cold War lai po a Russia do dalania public opinion po adar sat tho Thai tam tak ta chuan an monarch le pre-revolution Tsar or Russian in lai chin na an langai hluwa chuti lain tu na Thai sarkar chuan Russian and inzom na an nei thle a Russian tena an tourist industry a million tel tho an nei chu an ngai hlu thowani engtianga renge Vietnamin Vladimir Putin nena in lai chin na tha an nei zuyang ti achiang lova ma se military equipment lama Russia laka in kha na ti top nan chuan kum tam langai turangai ani tunhnaya ero Vietnam Communist Party chunga fuai tulok tak bangan tam hle a chu chuan next generation leader ten engtiangin nge Vietnam an kalpui don ti achiang lo thung Vietnam chuan tran bik nei lova kalpo aban san mai theizok ti ani bokani Canada chuan Iran sipai Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chu terrorist organization tin opposition legislator le Iranian diaspora tena an do dal chungin apuanga Public Safety Minister Dominic LeBlanc chuan sarkar thutluk na chu global terrorism beina na thil poimo ti na soizuya Canada thutluk na siama wang hian senior Iranian government official tamtak IRTGC official lokte angchu Canada anlu remti ani don lawani Iran Foreign Ministry chuan nat taka soi sel ngalin fin thak lo le tul lo ti na soya IRGC hi Irana military political le economic force tin Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei nena inzom na thuk tak nayaniya IRGC hian sipai noi khatle singkwa vel nei mekin ground forces navy le air force te nei vekin Iran strategic weapon te ankuta aum vekani IRGC te hian Middle East sum ralthuam technology training le advance payin an thopui sarkar le arm group te chu an puina sa hle a rampon lama operation an nei kalpui tu ber chu Kach Jerusalem force te an ni bok Kach force te hi Canada in terrorist grupa ada to sani in tuna ero IRGC pum chu terrorist apuang ta ani Liblang chuan Canada chuan IRGC mga firfiak na kalpui na chitin chu
a beilet to don ani atia Iranian regime te hian human rights pol Iran ram chung le pona zana anlan tir ngai lova international rules based order po an poisa heklauti na soyani Canada thutluk na siam nuwa senior Iranian government official tang lai mek le lo ni to te tuna Canada a mek te po chui chian an ni pha thei do na ni Canada foreign affair minister Melanie Jolie chuan Irana Canadian mek te chuan he thutluk na wang hian har sat nan tok theatia ka soidu chu Irana mek te lo hor u ti le Iran kaltum te kal su ti ani ti na soyani Iran foreign ministry thupuang tu Nasir Kanani chuan Canada thutluk na siam chu phin thak lo le tul lo politics thila malak na ti na soya Canada thutluk na siam hian revolutionary guard a khoi hau lowang ti na soi Prime Minister Justin Trudeau kai hruai Canada sarkar chuan amain January sang hi som ya terana IRGC tena Canada passenger pur thlona flight PS 752 IRGC tena an ka thla ka wanga achunga passenger za somsari panga an thi vek nuwa IRGC te terrorista puang turan nor na chu alo mo to zo kani kha thlona ka thla kha teran chuan ti pal thil ti tin asoyani heti lai hian Abdul Manan Hakimullah tia Khiatlar Pakistan Taliban senior commander chu tu ti khiat lovinan thata he thil kheng hi Abdul Manan akara atlan lai thil puakin ati hlumani hei hi Pakistan Talibanin Eid al-Adha an man lai ania nithum in ka hai Taliban le Pakistan sarkarin an puan lai a thlengani bok Hakimullah thana hi TTP commander Waliala Pakistan counter terrorism in Khyber Pakhtunkhwa province a cholnikal ta an tha nuwa thil thleng ani Europe an har chuak don hnaiam ni ti thuri ki elko ni zia thingai thak chhun zom te ang Christian ram nia kan ngai te Europe ram po an ram fuai tu ten an zir lawa wangin an culture security economy le sa khuat thlengin na satakin an tuara ma se tun hnaya hian an ron har chuak vezel ni na lang EU fuai tuwa Germany ram fuai tu Angela Merkel aum lai ngat phei kha chuan ani khan muslim khana satakina du saka Germany mai du tok lavin EU ram zong songen muslim immigrant atam thei ang per lak lu tir kha atum top mayani Germany poina tuar tarenga tin Brexit po alo pian pha na pakhat ani kan ti theyang tun naya Europe an har trana Italia po Islam du lo pol right wing sarkar piang to a tin UK a Donald Trump pathian pa Nigel Farage party din reform UK chuan na satakin maron son chawa UK Prime Minister ron ni chaumai tura ring po anom tanuk mai France po Islam du lo Marine Le Pen party aron lian to hle a in than nei mai tur an nia France hian Le Pen sarkar adin mai rinani UK a chuan mani lok khan kong zo te nei ania Jesus is King ti te kengin June thatira rally an nei na chuan la le suai kan la le chandam tu ani kan culture le heritage le kan sa khua hi kan surrender lawang ti te an puanga tin London chu London Eastern ani lo thu poster lian tak tak te an kenga France po Islam du lo na te lan tirani heti lai mek hian European Union ko chang ber ECJ chuan Christian Rama in Chal Hungary chu Muslim immigrant te arama alak lu ve du lawa wangin thiam lawa chantira EU ko thian Hungary chu immigrant te alak lu ma chu ni khata pound million khat zel choi char turina tia kum khata pound million za thum som ruk panga an choi don ani papram kan ti mai hruai tu te hian Muslim anin tlon siak emo ti mai turan ni thina tuna po atam zok chuan Israel Hamas wara hian Hamas antran mai ni tun January atanga March tha inkar ringota po khan USA a chuan immigrant million khatle point li chuang Joe Biden ana la luta a sarkar hun chunga alak lu to za chu turu takani heng immigrant te wang hian aram hian atuar thei maya an sa khua le culture eng kimin atuar thina
ma se an ram hruai tu ten vote an du awangin an la lut zel mai thin sia aram mi pui dik tak ten an tuara nok an tia an out chuak ve ta sup mai ani US chukum som panga zatin China ai nan hu fual ta hei hi high tech nuclear power reactor siam lama ani thu bo sai tu hi marwa tamar tani US Research Institute pakhat Washington non partisan Research Institute Information Technology and Innovation Foundation in Zirchiana ne a chuan China hian tuna nuclear reactor somni pasari siam mek aneya avain kum sari vel bak siam zonan hun amang don lawani reactor pakhat siam hun chung hi atlang puin kum saria China hian an zo thina ramdang ai nan siam rang zok le ani anti China nuclear energy lama malak na ati zau zela khowe ramdang zong song ain heti lama hian ma alana sa China nuclear power plant tharzok asiam chaklu to kawangin an economy sector ranga mason na aumpha ti ata langa hei hian Chinese company te chu he sector chunga incremental innovation lama an hlotlin theina an din mun asiam that pha hle ani anti bok China hian nuclear energy industry lama chak taka malak na ati zau zela reactor somni pasari siame kaneya ramdang siam ve ho ain alet ni le achan ve tamin tuna nuclear reactor siam lai anga azoka tuna hian nuclear reactor hi man lai somnga parukane ani China ram hian kumtin nuclear power plant thar parukatanga pariat siamatuma kumsang ni somthuma nuclear mga electric siam chualama United States lukphak atum hialani China ruwa mandan chuan kumsang ni somni le sang hi somthum panga inkara nuclear reactor thar za somnga nei man antum hialani China mason na langsar tak pakhat chu December sang hi somni pathum khan China hian khowela 4th generation nuclear power plant matsaper chidawan wan chu Shandong province atlang zara hei hian megawatt zani asiam chuaka reactor po gas cooler mangat ania China Nuclear Energy Administration chuan he an plant hara technology omzong zong za asom kwa chu China ram chunga siam chu ani ti na soi he ba ka hian China chu modular reactor te naw man tlom zo siam chu le man na konga ma fuai tu ani bokani